Балдарды қарайбыз, мамлекеттің адамдарын балдарын қарайбыз деп мойынға алғаннан қараш керек, ей. Қарай, жығылат, фундаментке түшет аз жығылып, баш менен. Алып қой, мақұл, алып қой. Şu ата-энелерге таң қаламда. Баласы мушайт етіп, болбой қалғанда анан сайдикке келет да. Сайдик маселесин биринчи ойлонсо жакшы болот эле дейм да. Келгенден кийин деле орун жок десең капа болуп кетет экен. Кантип эле орун жок деп. Бизде деле толтура да. Bizde de orun toltura olup atat. Orun jok bolup atat. Assalamu alaikum. Valeykum assalam. Жақсы ба, денсаулығыңыз жақсы? Жақсы, Құдайға шүкір. Іштеріңіз жақсы? Рахмат, Құдайға шүкір. Іште аласып шаршабай. Құдайға шүкір. Ағай, сіздің уақытыңызды көп албайын. Bir жұмыстарымен келдім әлі. Так, уқ отам. Келіншегім де өкіметтің ішінде істейді. Мен де өкіметтің жұмысында істеймін. Анан bir балабыз бар да. Анан кечке үйде. Жеттен кечке. Чоңайып қалды, 4-тен 5-ке кетіп тады уже. Қараған ешкім жоқ, ойнатқан ешкім жоқ, ертеден кечке телевизор көреді. Болған мультфильм, болған сериал бәрін көріп бітіп қойды. Баян бір жаңы сериал шығып düşün көрейін деп алып келіп дисті салсам, бірінші сериясы баштағанда башынан аяғына шейін айтып беріп қойды киноны. Ошол баланы кісіне садик алып келсек, бала бақырамен кісіне ойнап, кісіне чоңойсо деп үмітті келеді. Азыр мен ошо жөнүндө кейип аттым эле да. Азыр бизде ошо сайдыкта орун маселеси чечилбей атат да. Орун жок болуп атат. Балалар толуп калган. Кайсыл бир кроватка 2-ден 3-тен баланы жаткызып атабыз. Орун жок. Bir балабызды бире батырып койсом, келиңизе көз жумуштабыздан анан. Жо, эми түшүнүп атам сизди да, түшүнүп атам. Бизде деле орун жок болуп атпайбы? Ар жактан ар кандай балдарды алып келишет. Тет жактан, домдун алдында жашап силер карабайсыңар да, ойлонбойсуңар да. Ушун үчүн мен сизге кеңешим да, балалуу болордон мурда сайдык маселесин ойлонуш керек. Үйлөнгөн маалда сайдыктык эмес ойлонот дейсиз, о маалда. Кайсы жиндик сайдык? Силер сайдыкты ойлонуп атабы ойлонгонбу сайдыкты? Жаңы үйлөнгөн маалда сайдык менен кимесет? О маалда сайдыктан башка нерсе оюң анан. Kvartiradan kvartiraga көчүп, качан квартплата сурап келе коет, качан светтин акчасын сурап берет да, ошондо. Жок, сайдык маселесин ойлосо болбойт. Электрик, сантехник дегендер кайненеңен дагы жаман көрүнүп калат көзүң ошо маалда. Орун жок бизде. Сиздин оюңузда мурдара биздин эмтелем, кайерге сайдыктан жер берилсе, ошо чек алып барып айдап коюп алабыз ошо жерге. Эмне кыл дейсиз? Бул сайдыктын деле фундаменти курулуп аткан деле орун толгон. Эми өлүмдөн башканы айласын тапса болот. Эми келишип атат, ар кимдер ар кандай жол менен келишип атат. Жолу бардыр акыры. Орун жок болуп атат да. Эми жолун тапса болсо керек. Мына ушунча документти мен балдарды кайсыл жакка баткырам деп айтып отурам. Мындай да. Документтер. Эми жолун тапса болобу жолун? Эми жолун кылыш керек. Жолун табыш керек. Болду аксакал, жол. Башка жолдор. Ошентип айтпайсыз аксакал. Жолун табыш керек дейсиз аксакал. Муну кыргызчылык деп коет аксакал, мынакей. Муну кыргызчылык деп коет. Муну орустар көрө албай взятка деп алыптыр аны. Муну кыргызчылык эле деп коет. Муна болот экен го, муна. Жолун тапса болот, ей. Силерде өкмөттө иштеген адамдардын балдарын биз карабаганда ким карайбыз анан кийин? Биз карайбыз да анан силер. Муну жолуң бир аз кыскараак болуп калыптыр, кошуп койгун. Кыскараак болуп калыптыр, кошуп койгун. Жолуң кыска болуп калыптыр. Жолу кыскараак болуп. Кыскараак болуп калыптыр. Oldu hem jolu kıskarak olsa uzatıp koyarsan da kişine. Buna aksakal. İyi buna. Buna aksakal. Raza uzatıp koyduk. Çok tıras sağılıp. Deme armiyaya şeyin uzatıp taştayım mı yolda? Yok. Bolat. Bu candır aşkın olayım demek oldu. Emi balаны alıp geleveriz. Alıp geleveriz. Silerden ökmötte iştegen adamların baldarını biz karabağından kim karamağa kalıyor? Tura o. Başkalarına yol yok deyin ha? Başka biri sırasa orun yok. Yol tükendi deyin. Yol yok. Opşum yok deyin ha? Yol yok da koy. Opşum yol buzuldu. Araban yoluna okşap kaldı da koyun ha? Orun yok da koyun. Orun yok. Gelgen baldardı kaya kalar üstü bilmeyimiz. Bunu öntüp mamlekette işte otağızda bir gelet, başkası bir gelet. Ушинтип эле эптештирип атабыз да бир кроватка 4-тен 5-тен бала жаткырып. Муну каяка жаткызам мен кроватына? Орун жок.
Qanday tushunmaysiz kerak? O'rin yo'q, o'rin yo'q. Ko'rib o'tasizmi? Ko'rib o'tasizmi? Kichine. Voy, aylanayne, kichineni mine qilasin, kichineni. Bir butu batsa bo'ldi-la. Qolganini uyingga aparib baqasingmi? Yo'q o'rin, Boshi kelib tursa mayli. Qanday boshi kirib turadi, o'rin yo'q, o'rin. Boshi kirmek tug'i mana aka, men dere sirtdan qarab o'ra turам. Maga o'rin yo'q kirib o'tirganga. Yo'q, Murod, men dokumentlarimni tayyorlab keldim. Qanday da eldim barini o'sha dokumentlarni tayyorlab kelgan, eldim barini. Yo'q, mana qarasangiz, bu Qana. Mana. Qana dokumentni, qana. Mana o'qisangiz, o'qiysiz bu meni ichini qarab o'tasiz. Yo'q, turamas dokumentni, turamas. O'rin yo'q, o'rin yo'q. Bunday jo'valar menen kelsangar, bunday. Jo'l menenle geldim. Jo'l menen kelgan bo'lsang, turamas jo'l menen kelibsin. Yo'q, jo'l. Mana o'qimadingiz, o'rin yo'q. O'rin yo'q. Qanday o'rin yo'q? Ochilgandan emi 1 oy oldu, 1 oy oldu deysin da, uchastkaga bölüngöndeli tügöngen özü. Niye mi? Yaylanayın. Очередьten. Sen 340. очередde oturasın hazır. Sen menen 340. очеред bolup otasın. Очеред götür. Balan kança yaşta? 3,5 yaşar. 3,5 tim boli yaş eken balan. Yaş eken? Pensaga çıkkanda alıp geleyim mi? Bir yer sadik. Ya 3,5 yaşar balan avlaganda kança yaşar balan? Al balanın pampersini almastıran bizi tamamını toyguzan ben beni. Ya karaş kebekte buladı. Oruncak. Oruncak bizi ben atan başın karayım. Baylı oruncak bizi. Baylı. Tangalasın değil. Kayra meni jaman görüp ketset. Kayra jaman görüp ketset değil. Orun yok desen düşünüşpeyince. Как будто men özüm bekitip alıp oturgansın. Özüm baldarımı bakatırgansın. Tak. Boş bakar. Ya boşun var. Assalamu alaikum. Ya aleyküm assalam. Qanday İşleriniz yaxşı? Oçurukka girgizbey taran girgizdi. Oşonda очеред болуп атат. Азыр күндө маселе ушу садик маселеси ошондо болуп атат. Yaxşı o'ylaqsal, işte odasızlar. Не, бетиңер күйүп калдыбы? Yo, men jumuşum uşundaq saqal. Жумушуң. Jumuşum uşunda, uşunda jumuş Жакшы isteymedim. жумуш экен, эч ким тааныбайт экен. Ya. Жакшы жумуш экен да. Jumuş. Adaqsal geçirip qo'ysun. Базарда жумуш кыласыңарбы? Yo'q. Deme mesta deb keldik ana balaga. Жок, орун жок болуп атат местага. Орун жок, балага орун жок. Azar. Орун жок. Da. O antikorrupsiyon служба. Ya. Balдар qanday? Ne oldu geçen konvert men vizet kalganды qaramadыңar bu? Moyun alбай atабы. Konvert algan moyun alбай atабы, Moyun alбайса оң жақ тізесін талқалап қойсаң аны. Olбай. Болса неме қыл? Тырмағың түгіне ине тықсаңар ла, ине. Шында мойын алады. Конвert алған мойын алмайды. Неме қыл? Қырынан жақтырып тұрып, бір жақ құлағына қайнақ су құйып берсеңер ла. Maqul, men anan çalayım, men sadiklerem hazır. Aksakal, anan oşol. Ne, bir yerin zor vata o? Жок, но садик жаңы полдорун текшерип атам. Neme? Ana şu bala veriledi aksakal, ana şu balamı sizlerge sadike versem mi deyip. Орун жок болуп атат, орун болсо эле берейин деп аткам. Çok bolu da oruna. Hayata. Кайка апарам билбейм. Da. Sadiktemin de atam ko. Moyun almay atat. 2 putun barmağın kesip iştağılarını. Şunla. Maydı ıssık kıldırıp gömgöresine moyuna jelkesine koysalar akırın ısıkmaydı. Şunla kılgıla. Ağa da bol olsa kıçkaş binen tiline tartıyor. Yiyilip koyala bir jerge.
Şuna kılasınlar da olmaz. Maqul. Mer. Aksakalanın şol orunga mesta süreş. Var. Ha var mı mesta? Var tağı koy. Ha boldu aksakal bolsa. Üyüme barpa sen bağım. Boldu aksakal. Ja üyüңüzгө эмес, bir yerde karasanız tele bolat. Sizdikin üyüme barpa hatırama. Üyüңüzгө alıp barıp baksanız andan jakşı. Sizlerin balаңарды қараған, атам başın баласы қарайын бұл. Neme balаны alып келе Ап келе беріңіз, азырақ келіңіз. Ha bol. Momit. Momo. Gel. Bas. Buna. Neme? Bunu göp bastırmanız ha? Bu жаңылы bastı. Kötörüp жүрөбүz takay bunu-çu. Bu balаңыздың жашы сәл өтіп кетпеген бе? Oy bu jaş beşikten beli çıkarak bunun. Ya beri çıkmak түгел içi çıkıp кетті да аңқай қарат бұл. Bak. Neme? Özü coş. Көрініп тұрады жоғыштығы. Anan tüşte buna menen bir törttü veres uktap kalat. Төрт еле бе? Törttünü veres uktap kalat. Karda çıkanda vermeseniz koluna gelgen duru veret. Bayağı günü kanyak koyu vuru verip bir gün geç köşüp kalıp jattıydı mas bolup kalıp. Ağayın oynatat sen, makul var? Болды, өз тарбиясынан дағын өз көңіл бұрауыз. Siz беймарал барып тұрып оша конверттерді қармай беріңіз ошақтан. Saat 6'da gel ol, кетейін десем, saatımдағы біреуге беріп қойдым міне да. Saat 6'da өзім апарып берем, адресті. Geçen bir жерге орағасам, өкіл боламын, saatыңызды берің, елдер saat беріп аттыр дегеннен өкіл боламын беріп қойдым. Дағы жақсы кашымсың мı сұрап ады да. Ağayın oynatat sen. Bara verіңіз. Maman gel, alıp gedet saat 6'da. Маған неме котлет алып қоя? Ya, Котлет. oldu. Senin varışına çıçkan mantıdan 7 kilo alıp koyma bana. Қандай? Маған қаша берші. Kaşa жебе қарабашың жесен. Құрсам жаман ашып кетті. Sen aldığı göğeteğmene saydıkça bir cumadana cevap ketesin sen. Aldığı göğeteğe mine cep otasın sen. Ne cep semir otasın elmin tıkkıyın alıp жүргенде. Гаражок бар ма? Көріп отыр. Koya тұр, саға лайық гаражокты өкмет тағы шығар еле әлі. Болса bir çelek-pelek tavaşsın. Гаражок ден. Гаражок. Garajok жоқ. Болмаса илейм азыр. Қайқа илайсың? Мейірге жақты өліп илейм азыр. Ақырын өніңі шығармай ила. Мен көтер. Meni götürçü. Uka sen tura düşüp belinde gırıcan var mı? Götür albayım ben. Götürün. Sen demek az kötüre turganlar gel et azı çakıram azı. Tursan. Orada var dur. Akırın dur. Aldamayısın mı? Aldamayım dur. Pol sındırasın akırın dur. Sen жақсы жүрсің. Жақсы ойнатабыз. O bandikti ne tağып aldın? Serikkende oynuyorum da. Zerikende oynayayım. Görmüş gün özü kız ekenince bala ekeninden bilinmeydi ki sen. Bana karışık. Karışık okuluydum ya. Ben içim orada. Karışık okuluydum. Karışık ya. Ирек Қыдырбаев, Ильяс Иманалиев, жана башкалар. Рахмат, чарчап калбадыңыздарбы? Жакшы эле отурасыздар ба? Мындай көрүп жүргөн эле адамдар да бүт бияктан карасаң көрүнөт, ким каерде кандай отурат. Мындай жүзүңүздөр тааныш учурап атат, себеби кудулардын концертине бүт мындай тааныш эле адамдар келет да. Дайым эле месталардан, дайым келесиздер мына эже, окшош эжелер мына кел.
Бүгін концертке мен ойлаймын тамаша көй инсандар келишти, тамашаны түшүнгөн инсандар келишти. Себеби мен жашоодо сахнадан сырткары өзүмдүн жашоомдо мындай үй бүлөлүүлөрдү көп байкайм да, тамаша көй үй бүлөбү, аялы менен күйөөсү же мындай серьезный үй бүлөбү көп байкайм да. Кээ биркилердин үйүнө барып калсаң, өзүнчө эле серьезный да, мындай күйөөсү дагы, аялы дагы серьезный. Эмне келди дегенсиз мындай. Ана кээ бир үй бүлөгө барсаң, кайра баргың келет, шайыр үй бүлө, бала чакасы комплект шайыр, аялы дагы, күйөөсү дагы шайыр, кайра баргың келет ошолордун үйүнө. Ошондой тамаша көй үй бүлөлөрдөн бири күйөөсүнүн жанына келип алыптыр да, аялы таң атпай атып. Жаным, анау Америка бар го? Америка, кече каерден окудум, Африкабы. Ошол жерде күйөөлөрү аялдарын сатат эмиш акчага. Эгерде Кыргызстанда дагы ошондой болуп калса, сиз мени сата белеңиз акчага. Десе күйөөсү, жаным бесплатный өрүп берет элем дейт. Чай ичип отурсак, чама түшүп калыптыр да, чайына. Чама түшкөндө кыргызда эмне деп калат эже? Чама түшөт го, чайга. Не келатат дейт? Мейман киши келатат, күйөөсүнүн чайына чама түшүп калган экен. Кара, мен чайыма чама түшүп калыптыр, мейман келатат ошойт. Десе, элиңди көрөйүн, мейманды жоготуң чары. Азыр 1 сааттан кийин тойго кетебиз. Шумалда да мейман келет. Жоготуң чамаңызды. Се күйөөсү дагы чаманы эзип коюптур да. Ошентип атса эле эшик ачылып, кайненеси келип калыптыр да күйөө баланын. Үстү башы ылай, суу. Элиң туруп калайын, кире бер, ишиңерди арыктан тайып кетип арыкка жыгылдым. Мечиттен чалдар келе аткан экен, ошолор колуман тартып тургузду. Болбосо дагы эле арыкта жатат элем. Се күйөө баласы, ай кайнене апа, сиз экениңизди билгенде чаманы эзип турмакмын чайда. Şu ben tangalıyorum şu Kırgız'ın erkeklerine. Kaynenelері менен анча тил табыша албайт, туга кыз мен. Кайненеси үйүнө келип калса, немистер келди дейт. Душмандар келип калды дейт. Өз көчөдө жүрө берет, үйгө кирбейчи. Бу кайненелер сиздер билбейсиздер, бу эркектер мына азыр аялдар эми бильярдка барбайт го. Бильярдта да колдонобуз сиздерди кайненелер. Шарга жетпей калсаң кайненеңи берип бергин дейт. Кайненең ал, ошо мен түркүлөйт анан кайненени ортого коюп алып анан. Бильярдта колдонобуз менин. Кайненелер мен анча тил табыша албайт деген себеби бир аялдагы ужас кино көрүп атыптыр да, бир экранга ва деп ужас чыга калган экен, аялы апай десе күйөөсү ар жакта отуруп алып окшош, бирок апаң эмес деп коет мишил. Мен өзүм үй бүлөм да мындай тамаша, кыздарым дагы мындай кудул чалышыраак, эле кыргызда айтып коет го, атасы кайсы бир кесиптин ээси болсо, балдары ошондой болуп калса, канында бар мунун деп калат. Ушундай тамаша көйдө мындай кудул чалышыраак, аялым дагы тамаша көй. Bir günü çoğun kızım gelip alıptır. 6 yaşta çoğun kızım mağa gelip alıp, ata, apamın kolunda güye olup iştep atkanыңызга kança yıl oldu deydi bir gün. Dediler, men aytdım 6-7 yıldan beri iştep atam kızım. Eli apasından sorup alады. Apa, o Allah Taala rızkını adamlarga berет, bardıq adamlarga Allah Taala rızkını berет. Allah Taala rızkı bergen bolsa dep menim da karayt da, atanım ne keregi var anda deydi. Söz bolup ketpеш үчүн жашап атам кызым деп койдум эле. Мага келип атат, ата, мени асмандан бүркүт же самолет бир нерсе таштап кеткен, мени же интернеттен скачать этип алгансыңарбы дейт. Апаңа SMS кылып таштагам деп койдум эле. Тойга шашып атам, шымдап чык тойга кеттим деп аялыма айтсам, шымыңыз материалы начар, кытайский эмне бала элиң көрөйт. Жууп койдум эле, кичинекей келип калды, үкөмө берип койдум дейт. Болуптура жынса шымдап чык, ошо менен болсом кете берейин, бүгүн тойга эптеп барып келем десем, аныңызда кир болуп калган экен, жуусам кичинекей келип калды. Анан эмне кылдың десем, үкөмө берип койдум дейт. Любой эркектин жаны чыгат дейт. Анда дедим, мени дагы жууп кичинекей келип калганымда сиңдиңе берип кой анда дедим. Сиңдиңе берип коюн десем, жалгыз да эң кичинеси дейт. Бас бияка. Бас бияка, эмне кыласың же бияка? Bas deydi az bıraktın. Bas gel. Sadik'te жүргөндө жүрөт го. Кандай жакшы, эмне ойлоп алдың? Тынчылыкпы? Тынчылык. Aman серьезно. Үйлөндүңбү, эмне ойла? Үйлөндүңбү? Жок. Аяш барбы? Жок. Качан үйлөнөсүң? Эч качан үйлөнбөйм. Рахмат. Атаң, апаң, жанна, рахмат. Ким баласы бул? Сиздикиби? Эне сиздикиби? Не береңизби эне? Не береңизби?
Эмнеге үчүн небереңиз жакшы көрөсүз? Кайяк болсоңуз ээрчип жүрөсүз деп бир энеден сурасам, чоңойгондо балам аны өчүм алып берет да, Кудай кааласа бул жетимдер дейт. Кармап отуруп туруң мына. Кайра келдим эле? Угуп аттыңар билесиз? Bir günü geldim dagı uyga. Ayalıma kat yazdım. Karasam kuhinyada жүргөн экен, kat yazdım. Urmattуу ayalım, sen menen 7 жылдан beri жашай берип зерийип кеттим. Men başkanı bürönü sүйүп калдым. Sen menen бүгүндөн баштап жашабайм деп кагазга кат жаздым дагы, катты столдун үстүнө коюп туруп өзүм диван тагына кирип кеттим. Эмне кандай окуп алып, кандай бир учурга келет экен деп диван тагына карап жазсам, мындай келди да катты окуду дагы, каттын түгүнө бир нерселерди жазды дагы, телефонду алып, "Алло, жаным, тиги көкмеден бошодум, кутулдум Кудай кааласа. Даярданып туруң, азыр сизге кетип атам" деп чыгып кетти эле. Ой, айланайын, давление 600 болуп кетти го эле. Чачтарын тике туруп, минге коюп, жана кагазды алып окусам, эмне деп жазды экен деп. Сизди неме дивандын астынан көрүп калдым. Путуңуз чыгып калган экен. Чыгып даяр болуп туруң, мен нанга түшүп кеттим, аз келип чай ичебиз деп жазып коюп берейин. Romantik emesiz dей берет, мен романтик өмүрү бир эркек болуп бир жакшы сөз чыкпайт өзүңүздөн. Элдин күйөлөрүн көрсөң суктанасың, аялын эркелетип аткан, башка жака апарып аткан, чында бул нерсе. Өмүрү романтик эмес экен. 7 жылдан бери бир да гүл апарып берген эмес экен. Bir günü namısıma tiydile ошентип бердиле, bir günü gülді aldım dağı, sonun sözdөрдү жаттадым dağı, үйгө келип карасам, жүргөн экен, gülді verdim. O жашоомун жарыгы, Allah берген аялым, seni мага Кудай берген. Кудай дагы окшоштурбаса кошпойт айланайын. Сен менин өмүрлүк жарымсың, менин жанымсың, менин алтынымсың. Билип кой, мен телефон болсом, сен телефонумун сим-картасысың. Билесиң, телефон сим-картасыз иштебейт. Деп айтып койдум эле, ошондон бери жайдары жүрөт дечи. Ошондон бери азыркыга чейин жайдары жүрөт. О көкмө билбейт да мен 2 сим-карталуу телефон экенимчи. Билайын деле билет дечи ошо кой. Романтик демекчи, аял менен күйөөсү паркта кучакташып отурса, паркта Benim milisa kızmatkeri gelip kaldırdı. Berge kuşaktaşkınga olboyt айланайын. Biz үй бүлөлүбүз, семейнибиz. Семейни болсоңор да болбойт. Bu жаштар өтө да, силер кучакташып отурасыңар, силерди көрүп кандай тарбия алат? Уят эмеспи? Сизге штраф эже 500 сом. Күйөөңүзгө 4000 сом штраф. Күйөөмө 4000, мага 500 сом. Неге андай? Сен күйөөңүздү 8-нчи жолу кармап атам, сизди 1-нчи жолу кармап атам дейт. Үй бүлөлү келгендер бар бу залда? Үй бүлөлү келгендер, аялы менен күйөөсү келгендер ким бар? Кол көтөрүп коюңуздар. Үй бүлөлү келгендер барбы? Мына эркектерден кайненеси менен келгендер барбы? Кайненеси менен келгендер. Ким кайненеси менен келди? Сиз бака? Кана кайненеңиз? Кайненесин бияка отургузуп коюп, өзү аркада. Кайнене. Үй бүлөлү деген себеби азыр апаларга бир суроо берейин, эми Кудай карап турат, чынын айтып жооп бериңиздер. Күйөөңүздөр менен ушунча жыл чогуу жашап, өмүрү бир күйөөсүнөн калтак жээлек аялдар барбы? Кол көтөрүп коюңуздар. 1, 2, айланайын, 2 аял, 3 аял мынаке. Мына энелерден дайын жок, айланайын. Ичиңерден, мени урбаганыңда мойнуң үзүлгүр, колум көтөрөт элем азыр деп кой. 3 аял кол көтөрдү. O nerede riski bir öçürüp aldı gayret seni. Kaltak çeken istep gitti oşaydı ne öyle. 3 ay. Jaş gelinleri götürdü alında. Siler götürüp öyle koysanlar boladı ele jaş gelinleri. İşte jaşap dursanlar cep kala olayın degen. Kaltak çekenler degen sebebi, kaltak çeken ayallar hiç kusalat bolbay oturaveriңиздер. Bey moral çın жүрөктө. Sebebi Kүйөөңүздөрдөн кайеріңерге калтак жесеңер, наркы дүйнөгө барганда ошо ериңиздерге гүл өсүп чыгат экен Кудай кааласа. Өткөндө бир жерде ушинсем бир аял айтат, "Өлө, гүл өсө турган болсо наркы дүйнөгө барганда андан мен гүл бак болуп кетет экенмин да." Ошон үчүн апалар үйгө баргыла дагы ур, теп, ур. Senin muştumun gül eken vur tep.
Аллах Таала кимге кошкон болсо дагы бардыгы бири-бири менен кошо карып, Илайым үй бүлөлүк оомат барыңыздарга насип эткен болсун. Бактылуу болуңуздар, өмүрүңүздөр узун болсун.